Ngiyacela ukuba ube nami ngale mizuzu ukuguqela phambi kwakho na phakathi kwebandla lakho elikhulu kangaka, ibandla elingahlwanga ngokuhlakanipha komuntu elakhiwa nguwe Baba usemakhosi owehla ezulwini wazoba umuntu kaMini ngoba wawenzela thina kunini. Amen. Ukuba beseduze nathi konke okusizayo sisheshe sifinyelele kuwe. Nabo bonke abantu abakhona la emhlabeni njengoba uma ngibuka ngikhona la nakuziphi indawo la ukhona abantu bayabuthana nayizolo la bekungahambeki emgwaqweni uyalapha ngaphakathi. Wonke umuntu uphelela umuntu onento ayenzayo umsebenzi owenzayo uyafike la uwenyezwe azothatha isibusiso ukuthi ugqoke ingubo emhlophe akayigqokile kodwa babuthana nayizolo lizela ushona efika igaba ngesigaba bese kuwe ngoba engekho omunye phezu. Amen. Ngiyacela usemakhosi ukudlula esihlabelelweni sesithupha
ngibona inkosi enkulu yakuthi ehleni amanabele kuhle ukuba sibuye sikhumbuzane ngoba abanye bahamba bakhohlwe abanye futhi ngabazi abazange bezwe la isikhona akekho umlawuli munye kuphela umlawuli. Amen. Kodwa kithina sihlezi phansi nje kanje hayi akekho umlawuli. Okwethu kuphela kunye ukuthi sikhumbuzane Amen. ukuthi uthini wathini la sikhona umthetho yala bakuhlangana ngamadoda athini isho njalo inkosi ithi lokhu kuhamba esikukho akukhona komuntu kakuhlangana ngamadoda athile athi asenze ukuthi kodwa ukubashembe nje kuphela owehla nakho esuke ezulile. Awuthi nje ukudlula kule ndawo ngomnyaka ngangakabikho nabazali kuthiwa kwakuhlangene kuhlangana umndeni wakithi kwaDube umndeni babamkhulu engasekho babamkhulu umbutho lakhe kwakuyilokhu wayenomusi nje omkhulu insizwa yini ayizele italasi nogogo bebaningi kodwa umndeni wawuhlanganele ubona ukukhuluma uthi wawukhuluma kangani bana kwase kubonakala omunye umama phakathi komama njengomuntu evukwe idimoni elidimoni bathe besamangele ukuthi kwenze njani umasipala bami kwase kuzwakala esekhuluma kodwa uma ukhuluma ngezwi lomuntu oyindoda uthi lo muntu oyindoda okhulumayo mina akulona idimoni ngumnikazi walo muzi njengoba ngihambile nje emhlabeni ngifike la kulo muzi okhazula ngaphezulu kwelanga lenyanga. Amen. Kwathiwa lo muzi isango lakhona ushebe. Amen. Ubaba mkhulu wengakaze ambone ushebe wengakafiki la endaweni yakithi wangoye lapha inkosini umzimela kodwa khona ukuNazaretha kwase kukhona kodwa engakaze ambone ushebe kodwa manje efika la kuyiwa khona ufuke uyambona ushebe. Amen. Lo shebe ambonayo
umshiye khona la emhlabeni kodwa yena umbona phi kwelizayo ukuthi kanti oshembe bangaki bahlalaphi uhlalaphi ngoba umuntu ona emhlabeni ubonwa umuntu osehambile emhlabeni ongazange mbona ethi-ke inkosi ngomunye unyaka maNazaretha lokuhamba akukhona kumuntu Amen. usho inkosi yasePhalamende akukhona komuntu ngokukashaywe nje kuphela akuhlangananga amadoda athile abonisana ukuthi asenze ukuthi namanje ke khonze izinto enkosini kusenjalo alikaze ifike izwi elishintshayo kalikaze ifike izwi eliqhamuka esihlaheni sokuthi ayisakushintshile manje semina amadoda athile noma amakhosikazi athile noma amakhosikazi athile asesesibhungwini sokuba ngibonisane nawo usayedwa Amen. akabakho futhi ngoba akekho ushembe oyoqhamuka ngikhuluma ngoshembe esiphambi kwakhe la ofuna ukuthi abe neqoqona lakhe abonisana ngalo hayi engahamba nje ayofunela ukhalo lwakhe ziningi iy'nkalo ahlale khona akhe isibhungu sakhe la azobonisana khona isho njalo inkosi ithi akuhlangananga amadoda amaningi athi asenze ukuthi kodwa ushembe lo okwakhe wena owumlawuli niyazi khona izinto ukuthi mhlawumbe abazi laba abancane ukuthi kodwa bayakubona mhlawumbe emathempelini bengazi ukuthi mhlawumbe kwenzeka kanjani noma kwenza abashumayeli noma kwenza kanjani lo bekungangeni ethempelini ngiyathemba ukuthi emathempelini niyakwazi akungenwa ethempelini umshumayeli engakamemezi isonto nakanihlanganweni kwakunjalo kwakulindwe ngaphandle kwesaka bangangeni abantu kodwa base kukhala insimbi bese beyangena munye umlawuli wezinto la munye umphenduli wezinto la yena ngoba sayibona ufanele asiguqule zime kanje esikhathini sothimo sase salandela kakhulu ibandla kwakuthi uma kungenwa lapha ethempelini sokhala insimbi abantu bese befesile la emasanga bayongena abashumayeli babe mala emasanga bavimbela abantu bangangeni ethempelini ungamenyana yathi umshumayeli ngasikhathi hayi kwathi mathi nje kuyamenyezwa hayi bawuthi uma bengena lapha abantu bangena gijima
kwakukhona isango lapha ebuhleni ley'ngane. Kwabonakala ukuthi nakulo bayangena abantu kogcina kufa umuntu. Sasisihamba singabashumela. Nje futhi ngobezwe wayesemshumela lesizwe. Anasido wayesemfundisa. Sawubika. Singabashumayela. Awu, mfundisi. Kuzofa abantu phela la. Yendlela sokungena ngayo. Ngoba baningi phela abantu. Athi bese beqhine ngaphandle. Wasehamba umfundisi ngomezulu angasithi wahamba nabanye abantu befundisa. Wayibika lento othimweni. Lwaseluthi uthimo. Abangena abantu. Amen. Isonto lingakamenyeka. Kodwa bangene bahlale bathule. Bangaba umsindo. Uphuma umsindo. Lo msindo lezi indaba ezixoxelwa la zivulwe ubani. Kodwa ke ngeke basole ngoba njengoba ngisho ukuthi izinto zala zilotshwe kumuntu nomuntu, akukho kulotshwe lapha phansi ukuthi cha kanti lokufunda lapha nje wena uyayifunda lencwadi utholani. Kufaneleke sikhonze izinto enkosini, sihlale njalo sikhumbuza ukuhamba kwala ekhaya. Amen. Ukuthi uhamba kanje kwakunje, kodwa ngesikhathi esithile wasukushintsha sokwanje, kodwa kwakushintshwa ngumuntu, kushintshwa umnikazi wakho. Lapho zabafu siyabonga inhlanda esitenayo ukuthola lo mhlanga. Amen. Ngiyokhumbula ikhonze izinhle ukuthi sekwe kwaba neminyaka cishe iminyaka emibili umhlangano singabi nawo. Kodwa kwathi uma ivuleke isango lo mhlangano lavuleka la ekhaya. Amen. Uma bekhuluma kwakhuluma inkosi ila lo muzi esikuwo imizi leli hlabela nje sihlabela kuba ngumsebenzi phakathi lo muzi waba isisekelo shayini wasiteka ngale efika besha kuthubela wase wena ukuthubela esezobeka lesisekelo la. Amen. Esekela umhlaba yingakho nje nengoma isho njalo izesekelo zimbili wasekelwa shango wafuka wasekela ngaphesheya kuthiwe wawela futhi wazosekela wasibeka lesi sisekelo. Amen. Lesi sikhathi uShembe efika la endaweni wayengafuna umuntu ngoba wayethi noma ehamba la wonke umuntu amlandela. Uma kuyisonto bazophuma abantu emasontweni balandeleni umoya oyingcwele. Amen. Bengabizwa umuntu kodwa babezwa umoya oyingcwele. Amen.
nanku lo okhona phakathi kwethu namanje basenza abantu nayizolo lizela usho ethe noma inkosi siyingela endlini sithi kumule bafika hayi abagqoke ingubo emhlophe abangayigqoki ingubo emhlophe kodwa ngoba bayazi ukuthi isesekelo sazo zonke izinto ezenziwayo emhlabeni unyazo lezulu. Amen. Akukho lisho njalo izwi lithi lokuhamba uManazaretha akuhlangananga amadoda abonisana. Lapho kuhlangana khona amadoda ebonisana akuthumi kwathi ngomunye unyaka ngangile eklaro wathi khona bese siya khona ekhweni nomunye indodana umfundi lasifika bekhona umshumayeli komfana wangamathafana kodwa usebenza nomshumayeli uthi bekufike umvangeli la ethi sikofika ebuhleni siyophakamisa inkosi kusho umuntu ukuthi uyophakamisa kufanele kodwa phela ngoba inkosi eyakhethwa yibo hayi le eyesizini. Amen. Kakukho kukhethwa umuntu la. Yithina kuphela sikhetha inkosi yasehleni kwaManazaretha ngoba isihleli phambili. Amen. Ukuthi nathi sibe ngaphansi kwesandla sayo. Amen. Isandla sayo. Amen. Sithebe ngomoya wayo. Amen. Ngoba iphethe umoya ongcwele. Amen. Inkonzo ezinhle sisekibisi ngomunye unyaka ukuthi kwamfunya kodwa bawukhumbula abantu bazowazi hayi kibisi energy lutho unyazi uyavala umhlangano namhlanje ngokwisathu sesiyahamba sesiyebuhleni sesiyolungiselela sesiyolindela ukuya entabeni lathi kodwa zonke izintaba ziyafana kayithi intaba enomehluko kunenye intaba iba nomehluko ngoba sekukhona umoya ongcwele kuyo. Amen. Nempela kwaba njalo zikhuzile enkosini. Niyazi ukuthi kwenzekani. Babephuma abantu lapha bephuma bathi siye entabeni ngoba ukuba la uShembe unababonisi abonisana nabo ngabe kakwenzekanga kodwa ngoba uyena nje kuphela. Amen. Wehla ezulwini eyedwa namanje useyedwa. Amen.
manje inkosi sesolungisela ukuya entabeni. Kodwa izintaba ziyafana zonke. Iba nomehluko ngoba sekukhona umoya oyingcwele kuyo. Amen. Ethi ngekhanda lesitimela nizinqola uma ikhanda lihamba inqola zilandelani ikhanda lesitimela. Isho njalo inkosi ilanga izulu ngithi kwaku-1970 November yayisuka khona ithi ngisho ngasuka la ikhomba ihlathi lapha esifoshini esihlukanise indawo le izintsha nasesikhawini. Ithi ngisho ngasuka la ngene kule kahlathi ngabona sekumhlophe. Amen. Kunjalo-ke umoya oyingcwele ukhonzile. Amen. Inyanga yezulu ngisayivinjela ukuya ukungena ephakameni yayisuka ngasuka indawo noma isuka sokomthetho noma ngakhothi kunjalo sihamba ephakameni bakhona abantu ababeyiphekeza. Uma yafika amasango evaliwe ephakameni ukuthi kunjalo bayazi nangekho uyasithi sangenzani siyangena la bathi hayi siyangena ukuthi abantu babehlomile besome ngokwenyama. Kanti inyanga izulu yona ihlome ngokwasezulwini ngomoya wasezulwini ngomoya oyingcwele. Uthi-ke ngizongena bafe laba bantu ngibephi mina ubephi uNazaretha. Yathi sengihamba mina ngidlula uthanda ukungilandela engangilandela osalayo asala. Ake ushembe umuntu ombamba besana lapho abantu bagcwele bebegcwele bayeza nje futhi bazofika nje futhi kusasa. Akekho umuntu omemeza la entabeni ethi wozani nantu unyazi yozilulula. Cha hayi yini ebadonsayo badonsa umoya oyingcwele. Umoya njengoba isho ithi intaba zonke ziyafana kodwa leyo ntaba iba nomehluko ngoba sekuhleli umoya oyingcwele kuyo. Uma ungekho umoya oyingcwele khona bonke lamaqoqwana abahambe bewenza ngisho mawathatha uwahlanganise ngeke akhe. Amen. Ngeke akhe ngisho nje abavangeli laba behlangana befundisa. Ngiyangithula manje ngokwenzeke uthuke ubabona laba bantu mhlawumbe endaweni ethile. Uqotha laba bantu kanti kabazali yini bona? Ngoba thina ngaleso sikhathi mhlawumbe nginey'ngane ey'thile futhi zisencane kodwa manje lezi y'ngane enginazo sey'khulile zase zaba ney'ngane nazo nginazo la lezi y'ngane sake sinazo iy'khonzo ezinhle sinazo la. Amen.
sesiyayithuma la sezenza umsebenzi kaShebe khona la Amen. sokuyizona ezigijimayo ngoba thina hayi amadolo aseqinile inkosi ilanga yayikhuluma ithi thina nomfowethu uSibanibaba shina ngayiso ubaba wasigcoba sobabili ubaba wasigcoba sobabili wathatha umfundisi umnqayi wammisa nami wathatha umfundisi umzobe wammisa nomfowethu inyanga isu wase yasigcoba kodwa ke laba befundisi wabe sebanika amandla namandla babe wanikwe uShembe Amen. kwangawona wabo wabanika lamandla ukuthi bashumayele ukuphenduka abantu Amen. uma beshumayele ukuphenduka abantu base behlala nalabo bantu khona la nalo wahlala nabo khona la yayikhuluma inkosi ukuthi kwathi esehamba umfundisi umzobe sokufika izinsuku sekuphela izinsuku zakhe wayibuza ememeza esisibanibani ebizinyanga isu ziphi izimvu zikamkhulu ngoba lezi zimvu owayithunyiwe akayithathanga wayibuyisela esibayeni sakhe baba sekwayizakhe satisfied umfundisi uMandlala wake wathwala kanzima ngoba naye wayephendulele lapho le umfundisi umnqayi lapho ephendule uma sekufika izinsuku zokuphela hayi wasakubuya ukuthi nanti ikhaya lalikhona kwasho ukuthi ngaleso sikhathi kwakusenzima ngoba imoto zazingekho zokuhamba benganeyimoto la kwasho ukuthi bathi bayifuna inkosi la ikhona ilanga balithola wazowahamba emhlabeni uma sehambile emhlabeni wabuya wasehlala kumfundisi uMandlala ngaleso sikhathi wayengakabi umfundisi cishe ukuthi wayeseyihlaliso nje wagcina sengumshumayeli kodwa lo msebenzi uze wokusebenza esengumshumayeli ngoba wayengqona ehleli kuye uMandlala wayenjengomuntu ogulayo ngokomoya ukuba mhlambe kwakuyi lezi ikhathi zanamhlanje kwakuthiwa wayeya kulapha abantu besethi uyethwasa bese benzela amabhobongo benzela yonke into ezoba umphuphe manje kwenza uma ebika elangeni kwasho ukuthi yilo mfundisi owayekulwa mphendulayo ufuna ukubuya esephakameni esesemoyeni wasebenza omkhulu umsebenzi uMandlala ehamba ecela imnikelo kubantu
emabandleni emathempelini ukuba enze lo msebenzi ukolanda umfundisi umnqayi azobekwa emzini wasephakameni. Lempela wathi lephumelela uMadlala ukuqoqa umnikelo wahamba wamlanda lapha wayebekwe khona. Kwenziwa zonke izinto kwangena inkantolo kwenziwa lokho kuyiyo ngazi ukuthi kuthiwa bayazi laba bafundela bazimanje ukuba uthathwe umzimba noma ngabe kwase kuyini kodwa ngamathambo akhe abuye esethi azobeka uphakade. Waze waphumelela uMadlala wawenza lo msebenzi wase yaphila uMadlala. Amen. La Bonye umlawuli bonye umbonisi bonye umenzi Amen. wezinto zonke uyazi wezinto uyazi wezinto abantu bayadidela ngezinto ebese beyaplawula bona ngonyaka ka-1975 ngonyaka ka-1975 kwakuDisemba inkosi ngaleso sikhathi ilanga lami seshowe lasekuqalile eshowe isikhathi eside iduze kwathi ngelinye ilanga kwakunyanga kaDisemba kwase kufika ucingo ngisephakameni ngangisebenza mina enkosini ilanga lafika ucingo lwathi uthi uma masinyane inkosi yakufuna esho ngempela yabamba ngokushembe ngisho wona ebusuku abalala kwakuntambama sebeyoshowila kodwa ngizosho kuba ngifike manje angizokusho futhi ukuthi ngiyofika kusasa cha kufanele ngizama ngayokindlela ngihambe ngoba ngisho ngifika nini ilindelwe moto sahamba wafika eshowe lapho ukuthi wala emzini wakhe lo oseshowe awazi aseshowe afika isikhathi esiningi babela angazi mbo kodwa ngalolo suku kwathi uma kuyobika ukuthi nakusekhulile wayesethi abanjelekile ngase ngiyangena uma sengingena wathi akubizwe umfundisi uMadlala wabiza umfundisi uMadlala wangena mase ngene umfundisi uMadlala waseyakhuluma ukhuluma ubhekise kubani kimi uthi wena mfana ngangibonga leso sikhathi ushithi ngangilapha ko-40 something kungakabi u-times 2
uthi wena mfana ngiyakuthuma uthuma enkosini yaseMaqadini wayibiza ngegama wanilanga uyise wenkosi lekho hamba umtshele ukuthi ngithi makasebenze lapho phakathi komzi wasePhakamani konke uNkulunkulu amthume khona ukusebenza aze engesatiswa ilutho ngoba nginaye noma yinini amazwi enkosi la ila uzohamba nami umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe umfundisi ufakazi ukuthi usuka lapha kini impela kwaphela kanjalo awukwazi futhi ukubuza ukuthi baba asebenzeni sahamba safika salala ePhakameni savuka ekuseni sahamba sayembeka sakhuleka sangeniswa yangena inkosi lapho singene khona yasiphindelela yabuza umfundisi baba umfundisi baba kunjani yasikhuluma ngoba yayazi ukuthi uyena ola kayibuzanga futhi inkosi ukuthi ubaba uthi angisebenzeni noma yayibuza akukho engingakusho ngakho bese ngiqamba amanga mase ishizi ukuthi yokwenza ukuthi ngonyaka ka-1976 niyazi nonke ukuthi inkosi yakhotha ngomhla ka-19 Disemba kuyisonto inkosi la kuthe ekuseni ngalonyaka ngaleso sikhathi upetrol wawungakadayiswa ebusuku ungenazi ungekwazi ukuthatha uhambe uhambe awuzukuphuza upetrol wazi ukuthi-ke ngomsombuluko bayilethe imizimba yenkosi ilanga ePhakameni wayenemoto baba yayiLand Rover yakhiwe inehlalo njengetekisi imoto nje wayenze nje yena qobo lwakhe ufuna imoto nje yenzelwa yena bayisusa ngehlalo lezi afike phakathi wangena endlini yesonto endlini emhlophe yaziwa ngalokho indlu yakhe baba hayi kwathi abazombona ababona sangena sambona uma ngiphuma lapho ngase ngifika mangiphini yala sesitileni esibomvu bayazi kodwa bakhona indlu lapho esitileni esibomvu ngafika inkosi imela lapho kosaseMaqadini uyiseka le nkosi khona yasiyabuza kulaba bantu ababele lapho yathi uphi ubaba omncane ibuza inyanga yezulu bathi hayi abekho usemnjayizivele yathi hamba nimlanda base besuka ngithi wahamba imoto kaJela Staff ngoba yena umuntu wayena ngaphambi ngazani phakathi imoto wahamba uJela Staff wabuye landula ethi hayi uthi ubaba omncane ngeke esebe ePhakameni ngoba wakhishwa ePhakameni wakhishwa inhlansuthi asazi inhlansuthi noma salihlawula ini lelo cha noma saligeza ini lelo bala esampenda ngalo asazi
lithi-ke inkosi yaseMaqadini ngeke kwenziwe lutho la ubaba omncane ngekho ufuna ubaba omncane la yayisihamba yona thatha imoto yayo yakhuphuka yayingayizivela yamthatha yabuya naye yamnisa ePhakameni ababekhona ePhakameni bakhona ababesekho futhi nababona ngalolu suku ukuthi kwakunjani kwakuphithizela kunje ngoba asaze kwakwenzeka lapha akazi kwakwenzeka akekho umuntu wayengaba nesibindi sokulanda umuntu amfake lapho lo muntu okuyena kuthiwa umenzi wobubi kodwa ngoba wayengasenzeli wayithunywe izwi lasho futhi izwi lathi kuyobe nginayo inkosi noma yini. Amen. Lizwi likaShembe isikhonze izinto enkosini. Ngoba ngisho ngathi wathiwa ngene imali iphume ukuthi ngene esibeni ngoba nginawe ngena uyophuma ungenalutho. Kodwa kungabikho kwakho kokuhlakanipha ozenzela khona. Kodwa esefikile naye wathula umoya wathi du akuzange kwenziwe lutho ngaphandle kwani kwenyanga yezulu. Akuzange kwenziwe lutho ngoba unyaka ikhonza izinhle ngangithunyiwe ngithunywe inkosi la yokhonga ngikhonga la omunye wamadodana akuba uma sefika lapho ke sokudinga ukuthi kuze umshado ngase ngihamba ngenkosini inkosi yayiphi lo mhlangano wasegospel kodwa kwasokuyisonto lokuba uvalwa umhlangano egospel ngafika ngabika baba abakwaduma bathi umshado basinika mhla zingukuthi enyangeni kaApril ithi inkosi ilanga isikhipha imali enginika ithi nansi mali uyohamba uyothenga ukudla unike uma apheka aphekele umshado ngoba ngiyahamba mina ngizobe ngekho ngiyakude ukuthi uyaphi awuzokumbuza ngasecela inkomo ziyohlatshwa wasebhala incwadi nami ngasecela umuntu oyoba ubaba phela ngoba nawe ngizobe ngekho mina ngwakwadube angikwazi ukumela into lokwashela ngoba lokho kwasekwenziwa kwakwekhona kwesonto kwangokomndeni manje angisakwazi ukulawula lapho angisakwazi ukuba nezwi lapho Malazaretha singabonifuni izinto singabongena ezintweni ongezene zethu ngoba ngikwadube nje ngeke ngene
sihlangane nje nomfundisi Gcwensa ngoba sihlanganiswe inkonzo uyangena ke lapho enkonzweni kodwa kwagcwensa cha nogcwensa kwadube cha Amen. yazani impela na kunjalo kasizile la ukuzolawula munye umlawuli la Amen. silinde umlawuli uba silawule uma athi manje nje umhlangano ngiyawuvala hayi singabuka umthwalo senze njani sihambe ngisho ukuba lo mhlangano uhlale isonto elilodwa njengoba sangena nje kwangena umhlangano wonke singane kule wasabatha kanye wayesethi ngalelo losabatha ngiyawuvala umhlangano akekho ongathi hayi baba awuvalwa kanje umhlangano ngoba ngowakhe mina mfika mphethe nali icansi lami akukho engizokulawula la njengoba mkuqela lapha nje kufikiswe kathunywa angikukana ngoba kufanele ukuthi imina okufanele ukuthi ngiguqela namhlanje hayi ilawula phi kwaDube ekhaya emzini kamfumbi ngoba mkhulu ilapho engilawula khona kodwa kwenye la cha kanilawula njengoba ke kwaqhubeka kanjalo wena uma uthunyiwe yenza okuthunyiweyo ayikho enye into eyenziwa yinkosi yasemaqadeni yenza lokho ekuthunyiwe ngoba lathi izwi kuyo konke okufanele ukuthi ikulungise ngoba nginayo noma yini Amen. ngempela akekho umuntu oyengabanamandla okwenza lokhu enganikiwe kodwa yayinikwe ngaleso sikhathi lawo mandla yikho nje kwathi uma inyanga yezulu ifika emzini wasephakameni ivinjelwa yasisuku yaphi ngoba ileso sandla esasigунyaziwe ukuthi makunje uyokwenza nje ngoba mina wena uma usukwenza ngokwakho uzokwenza nje uwedwa bengekho leli yazwe lathi ngobe nginawe Amen. ebese uphoseka eweni zikhona izinto sila emzini waseJuda lo muzi uyisikhonkwane esabethelwa umqali wendlela
uzosiphethela ngaphesheya kojuwe wabuya futhi wazosiphethela ngapha ngoba azi yena ukuthi wengabonisene namuntu waye namanje futhi ushebusele Amen. akekho njengoba lapha nje uyedwa akukho nomaluleki ngoba uyena umeluleki omkhulu Amen. othi uma uxakekile wena uhambe uye kuye afike akweluleke usiyawazi Amen. laphaya uma ngithi baba angazi uba kumncane lapha ekumeleni yena emshadweni wendoda yala ekhaya uthi qha lowo angifuni ukumsondeza la ushila angifuni ukumsondeza la ngoba uma ngingamsondeza bazombulala akakushongo lokho okwakushoyo yithi mfatufuthi ukuthi kunjenje uye wathi bazobulala inkosi ilanga yakhothama no ayifika John umqali wendlela wakhothama ngonyaka ka-19 mali 35 ilanga lahlala nini ngawo-1935 angithi ukhona izihlabelelo zehlukile futhi kulezi ezinye ezaqanjwa yilanga Nkosi Baba ngiyakuthanda leli vesi nje lilodwa likhuluma konke uPombela khonze izinto enkosini
ngonyaka ka-1934 nje kwakuyinyanga kaDisemba eseGospel uyakhuluma ukhuluma ngesikabelelo lasibheka bantwana uthi zivela thina kwelizayo siyibonile inkosi yethu khuluma ngenkosi nizani wemazulu siyibonile inkosi yethu kodwa ilanga ngo-1945 lihlale emhlabeni ngo-1935 selikhuluma ngenkosi efihlile angazi ngoba ikhona ifundiswa la nabahlaziyi alikuba ngani lento le ncwadi ukhulumayo nihlaziye ngoba uyikho uBombela wayesebenzile neminyaka usekhuluma nenkosi ilanga ngo-1945 beyisayitsha nje isahlale ishumi leminyaka kodwa likhuluma ngenkosi efihliwe ayingabonakali kithi noma sifisa ayisandibonakali kithi kwaze wafika isikhathi sayo batyuka abantu bathatha iy'thombe zabo bayithwaneka no kuthiwa angazi-ke ngoba angisemncane inkosi umqali wendlela esuka ekuphakameni ngonyaka ka-1935 efike nelisiwe edlule ebhekene wathi esenelisiwe wathumela umuntu wathi hamba uye le ongoye vele wahleka endaweni yasongoye yobiza unkosikazi okwadube esenengane leyo eyumsebenzi wezandla zabo wahamba lowo muntu wamlanda lo nkosikazi wafika nale ngane nelisiwe wafika wayithatha le ngane wayigona wayibusisa wasekhipha izwi lokuthi lo uyosebenza nenkosi ezayo eshila mncane lo muntu uphethwe kodwa kwathiwa uyosebenza nenkosi ezayo usho umqali wendlela ukhona yena yaphi kodwa uthi lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo cishe ukuthi ngangineminyaka emibili la kuthe ngo-1970 nje ngo-75 amakhosisi inkosi ilanga yayisemkhayidini kwase kufika umuntu ekhaya sengikhululeke ngaleso sikhathi ufika ubaba omunye uthi uthuna baba wami ongizalayo chaze kubiza nkosi iyakufuna emkhayidini la savuka lesihlanu sahamba savuka ngesabathi sahamba sayemkhayidini ngesonto
ubaba angithathe angise enkosini la ifike inkosi ilanga ithi wena mfana uzohamba esitolo sami le emampondweni ucebe khulu emzinto kushila ubombela uthi le ngane iyosebenza nenkosi ezayo eshingane encane kodwa manje ngalesi sikhathi liyathumela ilanga lithi mangilalwe lali mazingani lali mazingani lokho kwakhulunywa umuntu wendlela ushembe munye Amen. lo shembe sikhuluma ngayo lo shembe umenzi wezinto yilo ongumoya ongcwele hayi lo onya ngoba nawe lo ukhulumile esesenyameni kodwa lo usenza yona leyo nto eyakhulunywa ubani yilo wani ongasekho owayesesenyameni ngaleso sikhathi zikhonze ezinhle zenkosi yezulu nomhlaba sengathi singahlala lapha esibekweko uma ufikile emzini womuntu akungenisa endlini makangakubonga ucala uzegcekeni usubuka igceke la ukhishoba ubani ukhiphe endlini ngokufakwe kule ndlu uyena abayothi awusesipampani ukhombisa into ezithile zayo lokho ke kukhona abantu ababethi hawu kusho manje uduke phela ngoba wahlala nelanga wafuna nje ahambe kanje hayi cha hawu ngizohamba kanjani entweni ngatshelwa ngizohamba kanjani ngoba ngatshelwa nanti iculo khonzizile iyakhuluma ithi Nkosi Baba ngiyakuthanda kepha ngifihlile kodwa thina sithi nayi inkosi iseneshumi leminyaka ihlezi esihlalweni kodwa sikhuluma ngenkosi efihlile singafuni okwethu inkosi ezinhle inkosi Amen. singafuni futhi ukulawula ngoba kasinikile la sizokhonza Amen. Nkosi yamakhosi ngiyazulezulu baba angazi ukuthi baba ngizobeka ngithini usezulu lomhlaba ngoba la ukhona ithi inkosi ilanga ngomnyaka ifika ithi le ifika la enkanda abantu bathandaza umthandazo engawuzwa bathi uNkulunkulu nomuntu owenzele into uNkulunkulu ambulala kwakushisa iloli likababa kwadutshulwa umuntu lapho kwashayeka khona umngantombela kuntombela mabiyeke makwenzeke lokho uthi hayi angisho njani
mina ngithi uNkulunkulu makamveze lo muntu uze size ukuthi ukwenzeleni lo ngoba uma embulala ngeke sazi ukuthi ukwenzeleni. Ngempela kwahamba kwatholakala ukuthi lo muntu owenze lento la usenzile futhi le cishe ukuthi ngathi makohadi. Kwase kutholakala ukuthi lokho kutholakala intambo yesibhala ngasi. Kwasho ukuthi le ntambo iyasebenza le enanda iyafana nesibhamu so wabanjwa lo wagcina ethathiwe wabuyiswa lapho wenze khona leli icala futhi lokuduhula. La khonze izinto yazizwe baba abantu bebethandaza umthandazo bathawu kanti imvula liyona nini wathi ngena umnyazi lapha bese liningi hayi bese sithi hayi phuza imvula akuyiphuze nje imvula yakho ingamini la awune ke wawubona ukuthi hayi nasi imvula lethi idlula usiphuze imvula wayigcinela lesi sikhathi samanje saniyala. Ningamangala ukuthi lento njengoba niyibona nje kube zinsuku ngayibala kwakusetshenzwa la ubusuku nemini sanyayo babeze bangixosha abafana laba basha bathi baba angiyophumula usumdala ukumela kungavumi bangisuka nje asazi usuku la asazi isabatha lomhlaka 8 lapho maqede balinda lashona ilanga basuka abantu abala babela abakulolu uthango nje ulibona nje lapha lombala mbili lo ngenhla lwakufakwa ebusuku lolu olugreen la kwakusetshenzwa ebusuku lapha abanye baphakathi abanye angiyazi into eyayenzeka nangale futhi ngaphakathi nakhona kusetshenzwa sisebenzela nini olwesithathu sekuzwakele ukuthi unyazi luyangena olwesithathu uma ufika kumashifiti baba Nkosi yamakhosi nalokho kumachichichithi lapha cha siyacela Nkosi yamakhosi baba usiphe amandla ukuba siqedele zonke lezi zinto eyisele okufanele siqedele ngoba lo luyadoma lumhlophe nje sofanele ngabe kalisekho kodwa kwabona ukuthi ngeke lususwe ngoba akakafakwa amasango kuleli sisafaka nje isongo elikhulu bebesebenza abantwana bakho nazo nezulu besebenzela wena baba besebenzela inkosi yethu bekusetshenzwa la 24 hours ukuze nibuye nifike kunje abantwana basenkosi nangaphakathi khona izindlu ezayisetshenzwa
angazi zingaki zisetshenziswa lapha nje lezi yansimbi lapha ama-rails lawa lapha eVrandi esitezi akabekwa phansi onke wabuka uNthawu kodwa ubaba uJohn sekufika lezi zinto ziselapha kodwa wathi fika kwakho ngelinye isabatha la ngangifikile khona la ngikhona la kwaku khona abantwana laba bentethele ingane zethu awu babe ngagcona lento belethe uthando lwabo Amen. wena lenkosi bonke abantwana bakho ebebesebenza nebe benikele emathempelini ngeke ngiwabala ngeke ngiwasho kodwa wena nkosi uyawazi ngoba kusho isandla sakho umuntu isandla somuntu esisho wena ke nkosi yamakhosi owaziyo ukuthi uzobabelani laba bantwana wena nkosi owaziyo abakudinga sengathi nje osenkulu akithi ekuseni wamanazetha ungabakhumbula laba bantwana kukho konke ukuhamba kwabo ngiyabonga khona izinto enkosini lokho nami benguphiwa bekubukiwe sengathi sikufike lapha phela khona ngoba uNkulunkulu unomsebenzi yakhe namhlanje manje ayena baba usiyamakhosi siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise